Kau shuka kangala tutani lima mtsiro na matani alizokuja kwa mwabe. Wakana baraka na mungere na beva. Wa information très important. Mungere na barakatu. Risi mia ni mge vavo muoneska oder tsaurjer zirongo vavo mana ngozini za muhimu waside ma journaliste lo munuru mujideni zimrokozi komba dezivirao arna umuji watu vanira harna ili dagola shihansahi musonal garilo namne komba de la tambi havavo namgie nari partager na video mwenye Abdalla Mdigo na partager musonal garilo lilio vavo kana baraka musonal garlini la grateha musonal garlini namne komba de lilio vavo la lini gari pia la shimramani likaomba lindel gari la monsieur El Nourdin likaomba lindel gari la mataka kila mtu shimramani natsoli atsoli maizi ligari lo lifanya accident Mwenyezi Mungu afururahimu lifanya accident ujoni maharbi jvani be lakini risimshukuri ya Allah na humhimidia mana kavakodza tana mtu mmoja yani karsirongo mba kavakodza yani hukodza rirongo vani ni hukodza ya mtu huvunzi havu hano beneka hukodza ya mtu hungia ila yo faruzi musona garilo wakana barakatu garlini avasavani tihale wa mitila wa tila hondo swali maharbi mkirwa zawiani garlini lilviri kamwe vale habwenzi warde mrahimilo bwenzi warde likaomba livingi wantu wakwenda harna daira ngambwamro wala livingi wantu wakwenda harna daira nyambwamro vavoli garlini ya maelezo ikaomba dera mpara na ushofera avingel garlini de mwananyahe wa mwenye Eli Nourdin wo hirwa Miraj Nourdin rimzisa mahabari ya husiana na garlini arale zambal garlini avasa vaniti hale yani stadirujo ni maharbi vande la wamsamdulangia mramani na waweka omba wakana barna majimba lazima wajande harne daira ya shinyambo mroyo vavo wae angia dagon hahe hawenda ajite mwana maji azumbe na mwana shundu ale ile aje aringe wantu wa daira ahena vavu wae amlagidza u edishofera wahe ambana wantu ikaomba di wando dera ni wahija vavu ni hira garin ni hira telefonini hangu nije ni warenge rendre leo amwambia edishofera wahe kaltezo be wakatule wantu wa daira vuaja wangia garini chofera wae madza angia garini hoteli algari be bwana Mirajir sizwar lazini mba wae alola dagoni hamwe mrehemilwa wa bwana Dania wasira kumjua dzina la mlamhogo wavo chofera avingil gari tahimo paravale kamwe fenesi vale hashar habili vale normalement balde bwana lazima na azie ahumgojia bwana Miraji shoferao azia zokwelo azia wantu wakava vorongwamba azia be kaya shinda tayafanya takiasi ya dakika moja na shofera alawa c'est-à-dire amhiri unde shofera dirimda govani yani amhiru shofera be shofera ule mtangia vasa ndo zungo maji aho ikashinda parai nafasi yomba aunote telefoni wavolera ajao ne telefoni wa ihuirenga na shofera ule amwambia mba tifanya accident vavona kuhumio swamihi vavo bwana Miraji waita kashinda amvia nyaole bamdzisa tumbe accident hijiri de havi vavo accident yini vahanu ya hijiri wakana barakatu vapare pia tsile la tulwa harina shilindo shahansa hivale huheya nyambwa mro yali parelo lihe alisanganyisa na
na iparele mtandro nyambo amro nisikiri mba wantu mwajaho no mulijua wantu kama lijua shilindo ni hasa hivale vupasua pare vale la hea ujule la tsanganyisa belakini liparelo la himondo tsanganyisa nale hule wom lima nso jondro mba wom zero rahana mwana mlima ule mtahe yo bonovo mtahi la wa mtsapero na sondo ya bonovo vale mwana mlima wom zero rahana no mlima bonovo ule mlima watilwa goudron, c'est-à-dire goudron il est so jouer varié isipine par rapport na ubasa beli la tula hansa hunla ya lo garla lo pare la tula ubasa bavo umwana nyaule ahiyata himondo malizal pare vulawa gari la wa nyambo amro bavul garlo vulala bavu hushuka vale washawa heledzana vale bevu wa heledzana vale shofera ule kila zumani kemba waya elomba le garla triha kila zumani ba alive na fasili jweli heye be aja himidzahe tu vale na ule mtu ala wakamula ko ya vala malizom limole avole rayo waye aremel gari tini vale hautsaha afanye demarrage encore dimadzamselo wanyu mazofera vavol gari kala shinda la wahi wo mlima wahi maswa vavol gari lo lindisa horegia be bizon mwambio nizomba Allahu wajaliamba vusikodze mundu avusife mndu bwana ule afanya hilata ausuli gari le upande wa hekame unhu so na undo pande wa shofera aliusukama so nazi istrasizo bana wa usul garlo kam kalpezo babo msiele wa garla usao nalo garla kalatia wantu moni wa kwenda harna daira babo garilo wantu wao wapashia na vavo be hairia Mwenyezi Mungu washindri watolewa ambanaka basi mndu avunzi havo hano alaka basi mndu afa be hukodza yo faruti mala msijua mndu akakensi vani mtu akakensi partini vani garlin la mlali ya hunu la wahunu wanadamu lo mlali ya fardi aso parashoko bavo ede ntonga hijirvani be wasi ma journalisti ri homo jwe hadisi bavo wasiri ja ha jarger mwenye sedzeni rimwambie nimba mtu atahadhari na ntonga iromba shombo na hika mtu kavola autorisation yani bana miraji asiriva uhakikifu vanimba wayo mvenzo et chauffeur wae wao wajilana alhamdulillah rabbil alamin be kaka mu autorize mba avingo wanruani ahenao nyamba mro be wae akamwambia amba avingo wa awantu waingia garini amuhire kashinda fanye ntongo be avingel gari hahu tsengele atahipara vale hashara habili dalo ramwambia nimba mwana nyamiraji unu ba muhewa he wa mwenye mrehimlo mlamhogo vavo msijua hahe wano akao vavola kile normalement que lazima na zel gari vale wantu wajue wa mlinde shofera vale be kazia alawa vavo zintongo zinze ndezi hijiri vani be bon wai afanya errori na mtrika ombade avinga garilo aja awabalishia wantu wao vavo afanya ere watukufu kabasi mtu wavo mbaka harina ntongo yo aja ariunga mhono vanale zafete zintongo nam kavu he baha hako zao numka na barakao hime vavori risi para mengoni na wantu ikombade waka wakuto wantu gari mbavore lel gari papa assalamu alaikum deja chitongo basi jina lao de mwenye deni mwenye darusu wa shansai mremani beso lansai ewa mremani bolo la hansai harambir na zoazienshi mana risijua mba silawa hangu nam silawa hangu seda lini sikia garlio antwanda heza daira nam hata na ipara Silicon Valley nam nisona mtu mama Allah arakabeba garla vindo nam onaenda sona ndo toshtua garini sana amalini nam ya uzwa gari nam na waska na wafobo mtu nachinamjua shimramani alansa vandwa said nam said wodo wamjua wawe wote mambia shofer job nam banari tie preme wabo rentil garuri vindu se lawan nam era sukuma
la javan Naam. karajwa tena wajib tena Naam. betaka swafli harba hii diniswa Ewa, d'accord. Be wantu wao wako watu wao halo waona walawa pia na nguvu zao mpaka basi mtu wajua mbavunzi ha mundu au garla miamu wala le na pia wasi belera wako watu wao tojoke manekava mndumba mundu ko ai nyumba ne kwamba ikashin Naam. Ewa. Marhaba mengi basi mkana baraka. Ewa relazini sona hifadhi yetu ikaomba deri hifadhi nazi izi ajali za mavareni sawanu vani wasi mana nitongoma madzawa katulwayo sawa babu wasi ngi hazi matriculation wa jouer istogozina mnasika omba de zavira vani bavor simdishani babona humwambiani mba wajema zatu shumbushairwa shombo shamoro shoka shikiri mwenyoha hambia mba usilawe yoka lazima ni walia guguru lazima numvulishio mwenyewe elewa lalo ramwambiani mba edishofera watu vani unumtu ikaomba mwananya miraji wayo mvenza hanga mama ngavu bebo avira mana bwana miraji amwambia mba ahitia uandru garini amwire na waika shinda astehin rongoyo avingil gari alawa vavo kavaka na tini vavori lazini risenda na humlishani vobera komba ndi information yo mwijue na utowazi duwa mana vozuzi bitule raka harna msibavani au siana na gari le kaomba de la puha hada hule de wotsuanu mwezi Mungu arshidza na intongo yini mana bon nikava mtalo na swala vatso jwal disibe ti halir to kupe video muhimura ko tsare mjideni badini gari la kala wa mramani la vinga watu wakwenda harna daira nyambo mro lende la hirengal pare la shi hansa hil pia dinda tulwa shilindo mani hoya radio kokoti dalo viro babuli hatare la ojo la mondro ya dahaj vale la harnel pare national ile vale anda helezana na gari la nyambo mro bavo mwenye gari aja engagé inzia ile vale ahimitu vale talera ona gari la riganyima la vindruha vodare as déplacer na ile avavore la zende sikiremba hata wenyewe iserikali yoyotunere isimzungu mtu maana mtu kafanya njema le gari lishukao wai ana frame munduni ke lazima ni aelewe mba le gari latia alive na fasili jouer le virebe andahimi alangaje ahol gari sona pia meteo lo wavo wakazi wa Shimramani serikali tuni yavo vani bede halomba karso jouer filme madzawa fanya zao tawale wana ushofera hule hakiki masuala relazere swaona tsawa asingar na magari yao warege harna ya mabehewa yao bavor simla gani vavu akana barakatu na huri tolia dua Allah arshidzenez ajali urlezini mana zinti ajali nyangu vozuzi hada tiani leo ya kojo kamba de maramani hansahide Allah arshidzi zair sima ban baka vasimtu avunzi habavu wala kabasibeneka tongoza umoni ho karshindira bavor simla gani vavu akana barakatu zinungu madzamu wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.